Imphal West ki tongan ba mafam singda makhata na eviction tawna na ba survey satapa hukre. Amasung NSCN IM gi lusing ba TS muiba masang amlakta badagi hospital da pukatuna duna laikat nakre. Karamjari Noon-Istv News meeting tabiri bising butaram noksari pau sandong na pizari Imphal West District ki makhada aina yada bamong da lam khopsin ba yum dukan hotel na sing basing amadi tongan ba structure sing yauna sajilam basing ngasi ayuk District Administration Imphal West ki team singna tongan ba mafam singda eviction tawna na bagidamakta survey sataba hawkre Imphal West ki tongan ba mafam sing sathakiba survey singda Kaisampa junction dagi ningthemsa karong dagi mayang Imphal Bangun Naurem Thongdagi Tera Kaitel Sipet Fauba Sana Kaitel Officer Club Akoibadagi Sinam Laikai Amadi Rims Road Rims Canton Faubagi Akoibadalaiba Mafam Singda survey sataki NSCN IM gi lusing ba TS muiba masang amlakta badagi hospital da pukhatuna laika nakre haidi masagi chahi marfdrama thoi shurba lalhulu basagi ato kilonshar wodiba muiba sor honba nungairakta badagi referral hospital Dimapur da pukhatuna laika nakhibani sahi yamsilakpagi masa sonjilakpana sor honba waba yauna atei masa nungaitaba sing oirakpani haidi World Environment Day lisingani kunmanga ga mari lainana Takial Kolom Laikai da leiba Kindergarten Montessori School gi Eco Club na sinduna school sigi mahiroi amadi oja sing saruk yaduna free plastic campaign ma pangthokre and plastic pollution haiba thimda pangthokpa campaign aduga mari lainana school sigi mahiroi sing oja sing amasung staff sing saruk yaki loinana free plastic campaign rally amasu school du dagi sagolban khamnam lairak fawa satki Kindergarten Montessori School gi principal Dr. Longjam Dhanesorna Aikoi miyoi baga plastic atana thanaba yadraba mariyama leirakli miyoi amana tumba hek hawgatpadagi hawraga numidang tumamdai gi matam fawbada plastic ki polom sing tangai fadana sizinari miyoi bada yamna marui ba polam amoirabasu plastic ki ba polam sing asi aikoi khangdabagi amadi thausadabagi mafam chana hundoktaba amasung ningthina recycle tawba ngamdabana maram oiraga miyoi ba sanga amasung akoibagi phibamda chauna singnaba ma pirakpa hawrakli ningthina khomjinba ngamhodaba plastic sing asi lambi sorokto yamna hena paishinduna environmental pollution thokanbaga loinana plastic ki polam sing sanga na sabadagi sibagi thodok sing thokhali haiki aikoina section hodabadagi plastic ki polam sing asi pukri turel amadi pat sing da yawshanduna ising mosal hanba masung ising gi ecology da chauna ohongba ma lakhanduna ising da leiriba nga yawna jiba kaya chasin baloinana hairiba nga yawna ising da leiriba jiba sing Miyoi-bana amuk chabada nga amadi isingi jibasing asida yauriba midna uba ngamdaba plastic ki masang asina miyoi-bada lainatina kaya thokanabagi masak ama oirakli phibam sida Kindergarten Montessori School gi Eco Club na sinduna grassroots level dagi horaga school sigi mahiroi loinana school gi akoibada leiriba miyamda plastic niyom chumna sizinaba amasung plastic pollution thokandanaba aikoi kari thodang loba yai haiba paujal piba campaign asi satakhibani Rally asida saruk yariba mahiroi sing lambi sorokta tariba pollution thokan ba yaba plastic sing khomjinduna school sigi akoibada plastic pollution thokandana ba mafam sana paishinduna recycle tawna ba thorang paikhat kani haiki Gamena piriba micron sudaba masiju akoina khamina ba maka akoi daga lei parja singchina karamba plastic buna sinagadage karamba plastic buna sinarodage haibisi akoina na akoina masi khamina ba daga lei adu heroina na masi akoina school se tamliba mairoi sing amadi akoigi school sigi akoigi skimba akoigi Kindergarten Montessori School gi akoigi Eco Club ki member single loina na school gi akoi basida ngasi asigumla ba akoigi free plastic
campaign haibadi akoi end plastic pollution aise akoi wasinabagi pandamda akoina pangtokchabani हौकिब चहीगी नवेंबर 13 जिरीगी जाकुरादोर बोरोबेक्रा जगादगी पिगलिबा अंगांग अहुम अमदी नुपी अहुम कुकी मिलिटेंट सिंगना फाख्रब मतुंगदा तमथीना हाटपद चेनबा मेन कल्प्रिट अमा एनआईए ना फाबबो अपेनबो फोंदोक्तुना लैखिद्रबा मियोय तरुकना लाइरमलेंदा इंगना चिकना लैरुनबगिदमक्ता उरिपोक अपुनबा अमदी उरिपोक नुपी अपुनबा लुपना सिंदुना कैंडल मैरा कटपगी थोरम अमा उरिपोक कैंटीन लैरक मचंदा पांगथोखरे मैरा कटपगी थोरम अदुदा सरुक याखिबा यूएएल गी वाइस प्रेसिडेंट ख्वाइरकपम तरुण कुमार ना इंडिया की जुडिशरी सिस्टम दा थाजब थमदुना जिरी थौदो की मतंग दा यामना डेमोक्रेटिक वेब मौंग दा नुमित 49 नि रिले हंगर स्ट्राइक सथदुना लाखिबनी हाइखी लोनना मणिपुर हाई कोर्ट पीआईएल म थादुना ngasi फावदा पिकलिबा अंगांग अहुम यावना मियोय तरुक अदुबु जस्टिस फंगनना बहोनदुना लाखबनी हौकिबा नुमित्ता एनआईए ना मिहात अदुदा मरुवैना चेनबा मियोय अमबु फागतकिबा सि यामना थागतनिंगाय ओय अमदी अथुबदा असुंब फंगलगनी हाइबगी थाजबसु लई हाइखी कुंभी केंद्र के एमएलए प्रेमचंद्र की मीटिंग मखादा कुंभी केंद्र दा नोंग युब युम अमत लहंदबा हाइब कैंपेन सिदा कुंभी केंद्र की मनुंग लैरिबा खरा हेना खुदोंग चादबा इमुंग कयादा लेप्तना युम कुपननब जिंगा पिरकपगी मखा सथरकपु ओइना ngasisu वांगु तेरा खोंग ग्राम पंचायत की मनुंग चनबा वांगु नौदा खोंग चिंग्या लैकाइदगी फाइरमबम उंबी इंदुबला अमदी वांगु तेरा खोंगदगी साइरम विकास की इमुंगदा एमएलए यावना जिंगा खुसिनबुगा लोनना मखाताना केंद्र सिगी वाना सिंगदा लेप्तना मतेंग पांखिगनी हाइरी केंद्र से युम कुपंगमजदब बेनिफिशरी समंगा हेनबदा एमएलए न जिंगा पीदुना युम कुपहनबा मसुंग युम साबंगमदब इमुंगसिंगदा युम साबिख्रे हाइरी जिंगा खुसिनबादुदा बीजेपी कुंभी मंडल की प्रेसिडेंट सेरामंगौसना वांगु तेराखोंग ग्राम पंचायत की एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी की चेयरमैन सुवरिबा पोचंगबम बालेश्वर वार्ड मेंबर सरुक याखी एमएलए न थोकनिंगदबा इरांगसिना ngasidi chingkhong chingya da leiriba praja sing awaba pidaba nate maramaduna makoibu yaifananaba neta हिंब पुनसी अमदा लैहनन बाहाइबसी महाकी पांदमनी हाइकी मरमदुना वारिंगे मतमसिदा मतेंग पांबगी महोता सोशल मीडिया दा लाना उहननब होनबसी तौबीगनु सोशल मीडिया दा लावरिबसिंगदु सोशल मीडिया ना अखोइगी अवाबा थेंगनरिबसिंग असि कोखनबंगमलोय मरमदुना अखोइना पुन वाखल तामिनबा चंगी चरा हेंदुना लैरिबसिंगना ngasiगी हुनरिबा लावनरिबसिंग असि तानिंगलोय वारिबा हिंगनबगी लांथेंगनरिबसिंग असि हाना कनबा मथौ ताई हाइकी अइना तौरिबा थबकसिंग असिदा पेंदबा लैरे सोशल मीडिया दा करीदा कोई हाइनरगा लाउनरगा सोशल मीडिया ना थबक केसु तौर ओय तौगदबु थबक तो कोई साननी अदना कोई ज्ञान तामिनरगा थबक तौमिनसी हाबिसिमा आइदा जिंगा पिरकपदा बेनिफिशियरी सिंगी माइकेदगी सु एमएलए बुथागत फोंगदोरकले एमएलए सिगी लाकदब खुदिंगमा अफफता खुदिंगमा खोइ पुनमकना थवाई हक्चांग यावना पुनमक मतेंग पांगबा ngamnaba isa यावना होनजगनी आइगी युम कुइना सागा कुप्पा ngamdaba युमजे का प्रेमचंद्रना ngasi दिन पंगबिरे मतेंग सिगदमता काबु यामना थगसरी मार्क्सदा ब्रेक अमलोमिनसे मतम की नुंसित नुंसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तन थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक फहनबा ngamlaba काफिडोन कप सिरप 100% हार्बेल प्रोडक्ट नि लोक खुबद नत्तन नक मही चेलबा अमदि खंगनाउ मरेंग चटलगा लोक कंखु खुरबा काफिडोन कप सिरप थकपियो काफिडोन कप सिरप वाह सॉकर कंपनी की क्राउन मेकर वेल चाही यांखै सुरबा सॉकर कंपनी की क्राउन मेकर वेल हौजिक मार्केट फंगबिरगनी महाव यामना लैबा पिसु याम चावबा क्राउन मेकर वेल समन मयामसु महाव येंबियु क्राउन मेकर वेल होंगलकलिबा पुंसिगी लंबीसिदा अरैबा चाबा याबा मखै सासिनरी अदुना हिदाक लांथक कयाम चादबा यारक्ते सासिलिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखल्ली खंगबिब्रा लिभर नबु सोकलबा चानिंग थकनिंग फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंगहल्लक्ति खुदिंग मक्सिबु ngakthokke हाइरबदि जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमदि कैप्सूल जोलिप 100% नेचुरल सिरप एंड कैप्सूल ब्रेक तुंगदा मोना तराम नोक्सरी मखा तारकु पाउदा माउ फुटबॉल लीग लिसंगनी कुनमंगा कुनतरुक नौना साबा असुफी आर्टिफिशियल फुटबॉल एकेडमी
Afa Artificial Turf Ground Punana Mai Mauda Ngarangdagi Hokre. Haudupagi Thoramda Mau Council ki President N Athiko Joseph, SDO AM ki President Kovio Joram amasung Mau AC ki MLA Loshidi ko sarugyaki. Mau ki tungan ba kul ki team tara romna tournament asida sarugyari. Hauzuk loshilakpada maruiba pawa muka hanna pizari. Imphal West ki tongan ba mafam singda makhata na eviction tawna na ba service athaba hokre. Amasung NSC and IM gi lusing ba TS moiba masang amlakta badagi hospital da pukhatuna laikat na khre. Masigaloina na hausa fawbagi oina dia ISTV news matang sida tension jari mideng dabi da bupuna makpo amuka hana kurum jari.